Ini satu ATM na. Lako kita minta keluarga ke bisa ta mak dok kesatu ta sium pupung matua ta tontong sorongan di tekatuan ta na ya te sarak latangkaran mak din tontong kina pamatoto pupung matua lako tomatuan ku sangat sinuran pa mai ko minta patu tun itu katuan ta kama sambayang. O puang kapan bangkilan suruga rampokan ite tami tutun jolomi bila natumba kaborok misi masuk kami ina tontong mi papayan lakote kami tami irampolan te inan kono makwai mata lang pamatoto kastola nasang bengkang kasanginan o puang imak dinangkaran ite kara o puang pamatoto kami pasang misa kan pasang kutuban kan o puang lajona lembaga adat lajona turun nambek turun indo opuang rampolan te inan rampo tongkon opuang rampo susulangkan ni mak dokko lasi pakatana misa sola misa opuang pamatoto opuang tundui opuang imak din si pamatoto lante inan kamasusan opuang kepenembang kilan suruga di pemulan na opuang landa ala opu nate katongko nante opuang kisorong tapu mati Iya.
Terima kasih.
Ko tinggal malam kita masalah nasang kita rampo tongkon makwai mata tu kita keluarga ya temai kinalo lalanta ta daftar tu sangan ta do ta bayar tu pajakna desia do sadia modo ta daftari tu sangan ta parokoi buku tamu na melo na tiro temai anak kampo kuma yaton na yato den tu kinalona jadi kutole ta mendaftar ta bayar itu pajak tentang pajak dengan PPH dengan retribusi yang nanti dong si taluratu sapi 200 Dibai 150, Papiong 150. Itu keputusan Perda nomor 1 tahun 2024. Di Pemale kalau kita salah nasang semua, yang ada male, ya serituan, nah yang itu sama kok. Yang ada keputusan atau semua 150. Dan nundin aja. Halaman tuh itu. Oke. Oh, belok.
na rin simpo, tayo na rin kita. Ladalo sa lima. Ya, pagkukon ko yun. Tayo lang. Rampo yatin may bay kita tunit tapamisay artinya tapamisay dito yung maantulubay sa bayat temo tatandai kemudian virus bay jadi kumpulan adalah kita keluarga yang tatunit di bayita tapamisay dito yung sebelah barat dito yung dinay yung tulubay tapamisay kapaya tu temo virus Yona Pai.
ini kita bagus itu sorting menangis punya segala. Ya, dua kami yang lama-lama, Mas. Kami lama-lama di shooting, Mas. Dua kami bombon. Dua. Kami kan mau shooting. Cepat tadi. Entah alami lamay tanga mapiswa ko tandong alay lamay tangi Lako kamu to matuang kusang sinuran kumala natu to temate la melayoki satu nalako kamu sinu ko to matuang kulan tetanga mena ta patorre dolo ta pamunti batang kaleta na di pasaka jo tingota masola nasang la nanta ki bo pendeta lan doa istirahat doa makan. Ta kure sumanga itu kande di pasaka lako kaleta masola nasang ta masambaya. Ki sandatongan mi opuang tu kamamasian sia kama turu-turuan mi lako keluarga sia kami masola nasang ulendui katongkonan tu maadin mokiolai tempon melambit saya lako atto totemo. Na totemo opuang melayo kan sangat tu laut tarime tu kande siawai tumangka di pasaka gitu ngayoki. Bukti kama totoran laung patarro itu sarak lantai inan iya teh sekatuan ki. Kontong duka komi pasak itu mintu rapu masusa sia kami masola nasang. Ia mote tu kure semanga ki mati kalemi opuang siapa ngandoki iparampo umput ete sangan napuang ipo Yesu juru salama aku. Amin. Ya, bersemangat buat pendeta. Silakan menikmati berkat Tuhan. Male sosiamo na jamate may patondokan te may pengkarangan lalu tanga laki popenoto mera situru kabiasan lantai lepongan tondok. Taperangi di pamale. Ya te ulute dong inde lama lalanada lan lepongan tondok la lutama temanete la lutama tongkonan temanete ya te misa inde lama lalanada aduka lan telepongan tondok la maleroko tongkonan kambira. Ya te akte dong inde
malawan nada duka la maletama atong konan topangi yate ate nende da dua pati ate nende pura mana kadara pai temi keluarga siapa atondokan temi toprengnya siambe na keluarga kumua lama sising kadadian yate misa la malelangan todang-dang atau kalulu yate na yate misa la malerok ko Mariali bayo tandambe na tola ya roko Mariali jadi di palaku keluarga la do namai todang-dang do mai kalulu yang namai Mariali kedengki palambi ta tamat ta salu-salui na si tandan temai rarabuku sia keluarga kamu teh mempatun nala ko toma perintah wah siapa Pak Camat siapa Pak Lurah siapa Pak Kapolsek siapa Komandan Koramil lah kapal lingkungan teman tete kapal lingkungan ketumpangnya kapal lingkungan kondorannya kapal lingkungan mana RT itu pangi teh RT Kambira teh RT Pesu teh Hansip tumpangnya Hansip teman teh perlu tapahan semua kamu teman perintah di lapak-lapak bangar kami lihat lagi pamalet malah nada anak siapa barang iki pamalet siapa hakim karang teman-teman itu siapa malayu ko Kambira siapa odi ko Kambira danannya siapa odi mau ke berapa lah siapa nenek resa tamu topanya siapa tino ro kepatolongannya siapa negara ro ketombangnya siapa obe tamam mendapa siapa rina so Kambira sa alorannya siapa ekir ke garampalorannya ibu pendeta teh jemaat buntu sakya siapa tuang pastor imam ini imam batur ketang melilu RT itu tutup mata Pak Gusman maka bantu malawan anak lamen tengka kala ko temai Pak Aranonan sia dorong Pak Balen dan lepongan tondok perangi ke Pamale siapa baiknya siapa Andro